Kua pānui mai te kāwanatanga i tō rātou hia, kia whakatū ture hō e āhei ai ngā kai pōti Māori ki te whakawhiti i te rārangi pōti auraki ki te rārangi pōti Māori. Ko te tikanga i tēnei wā ia 5 tau e āhei ai. Ko te mea pai hoki e hua ngātahi ake ana tēnei whakatau a te kāwanatanga i te wā tonu i tangohia ai te pire a Rawiri Waititi o te Ropu Tōrangapū Māori e whai ana kia panonitia te ture mō ngā kai pōti Māori. Hoi kārea nā hinara me te Ropu Act i te tino whakaai, anei rā a te o Kiwa McLean. E waia tapau te kaha ana te kaiarahi takirua i te pāti Māori. I nā hoki e whakatata ana pea te wā e āhei ai te Māori ki te whakawhiti i ngā rārangi pōti. Kia ngā warea ki tō tātou peke mai tētahi rārangi ki tētahi rārangi. Me tini hea te ingoa, kia kauaka mea hia he kararehe no mātou, kai wahoki ake i te general public. I tēnei wā ka tare anō te whiti i ngā rārangi pōti ia 5 ki te 6 tau i ngā huringa o tatauranga Aotearoa. Mai e nei panonitanga e āhei ai te whiti hākua te rā, te wā, tai atu hoki ki te rā pōti. We believe that this is fundamental to the rights of Māori voters. Anything we can do to enhance participation in the electoral process is good for Māori and good for non-Māori. I te tau 2018, te kaumāwaru mano tāngata i whakawhiti, tōna te kaumano i whiti i te rārangi Māori ki te mea whānui, ka mutu 8 mano i huri tuara. Nō reira ko tāku me nuku atu te Māori ki te rārangi Māori, mena pirangi te neke whai muri aki tērā kai te pai tēnā. Engari, mea kai te moi wei me moi ki runga i te rārangi Māori. Manohi anō he mea tiki ake te ture a te pāti Māori e taunaki ana i ēnei tīnihanga. Heo e whai mana i tēnei ture, me āmine mai te whitu te kaumārima ōrau, o te whare pāre mata. We're going to be looking to support it because we believe in flexibility, just can't come at the expense of electoral integrity. The real issue is ensuring that the system isn't gamed during an election period. Mātua rā e tono ana te kāwanatanga kia kauaka e tare a te whakawhiti i ngā pōtitanga ohorere, engari e ki ana te āpitihana, kaore tēnā e nawhe. We exclude switching 3 months or 4 months before a general election or before local elections. We believe that the option that we're going to put up, that we have consulted them, can't be gamed. Heo e anō e manako nui ana a Waititi ka whakae mai ngā pāti katoa mō te painga kētanga o te motu whānui. Kei te whakahihi, kei te hikaka, ko puta mai taku pire. I rote i te ono te kaumāwaru pire, i rote i te tini pihi kei tēnei. Ka koriro ko tō mātou, ko toia tō mātou pire ki waho. Ka mutu ka pōhiritia te ture hou nei ki pāre mata he ngā wiki, e kaina mua ke nei. Te o Kiwa McLean, te karere.